Nansi imhlolo into encane laphana kwi-albhamu yakhe entsha ethi Awuyiphumuze. Kubikwa ukuthi-ke laphana ku-YouTube iney'ngoma eziwu-8 ezikuma-trending songs, trending charts lapha ku-YouTube. Njengoba niyibona-ke, including laphana ingoma ku-number 4 ethi Engalobolile, number 5 Ukhethe Mina, unumber 10 Uwedwa Yini Kuye, unumber 17 uthi Useyakhala Phambili. Uma uqhubeka laphana unumber 20 uthi Amakhaya Aboshiwe, unumber 26 Enxiweni Enethuna, unumber 29 uthini Akathumele ilocation, unumber 30 uthi Vuka Uzithathe. Ziwu-8 ingane zakwethu out of 16 wey'ngoma zikaNto Encane. Uhhafu wazo zonke zilaphana ku-YouTube. Umlando lo engingazi ukuthi khona oke wawenza phambilini. Kuma-albhamu aphume last year ekamthandeni SK zangena zonke zawu-4 kuma-trending iy'ngoma zakhe kwi-list yakwa-YouTube zaye zalandelana from 1 to 4 laphana kuma-trending zalandelana nje kanjalo. Ubani umzukulu naye angazi u-4 iy'ngoma zakhe zayingenile if not 5, naye omunye oba ney'ngoma ey'ningi lapho-ke ezike zangena. Ey'kaMenza ngani uma zagcina ziwu-3, abanye kade kungena nga-2. Ukhuzani-ke ugcine zona ziwu-4 if not 3, kodwa-ke umlando-ke omusha-ke lo laphana kwi-top 30 yakwa-YouTube. Ukuze ubone ukuthi umaskandi wenza kahle kangakanani, if uthi uyaqhubeka laphana uyobheka futhi ingoma ade ihle ku-number 1 laphana-ke for more than 2 weeks ekaSikhanga iValentine Hamba Nosheng isawubamba number 2. Uma uyaqhubeka lapho ku-number 6 Umnotho ku-albhamu yakhe kamuva ethi ingoma ewu-number 6 ethi Stop and Go. Number 9 uKashemba sebe-uploadile again ingoma yakhe ethi Sibaya Sikababa, angazi bayi-uploade as a remix or what. Uma uthi ku-number 14 uye futhi ubani Umnotho uthi Unjiniya. Number 16 Umnotho uthini uDala Omdala, angazi-ke ukuthi uthini laphana, bayazi-ke ingoma ade bayilalela. Bese kuba number 21 ingoma kabani Kanjabulo ngithi uThemba lo eyajika ku-number 2 laphayana-ke kuma-trending akhe ku-YouTube. So ziningi kakhulu bafite lezi ngoma ey'laphana-ke ku-YouTube ey'kamaskandi ngane zakwethu. Asikwazi ukuthi lento-ke siyithathele phansi. Uma ngibheka lezi ngoma maybe ziwu-14 iy'ngoma kamaskandi ezikuma-trending charts. Sikubuka kahle kakhulu-ke lokho okwenzakalayo. Into vele efunwa-ke iwamabhinca abathandi bakamaskandi-ke. Irekhodi-ke leli-ke uNto Encane alenze nje esikhaleni kungalindeleke muntu. Albhamu yakhe eke yathi ukunyakaziseka kancane, kodwa-ke sibonga ukuthi-ke isikhona-ke kuma-trending charts naku-Spotify bayambala futhi ukuthi i-albhamu yakhe iyasondela. So futhi le-albhamu yakhe ibilindelwe ngesasasa, judging by i-reaction yabantu abayenzayo ngoko-music wakhe. Qhubeke ngenze ukuthi-ke niwu-streame wonke u-music wabafowethu abakhona-ke endimeni. Kodwa-ke sithi halala Nto Encane ngokwenza into engicabanga ukuthi angikaze ngimbone umuntu eyenza. Konke-ke umuntu lo muntu uyaye ebe nerekhodi lakhe eli-unique. Nto Encane-ke irekhodi lakhe leli ukuthi iy'ngoma eziwu-8 ngesikhathi esisodwa zingene laphana ku-top 30 yakwa-YouTube. Nisale kahle.